India Musano, as a Tradian Papajan Basanaman couldn't be a dear. Emilina say, Yasum the other fee. Otaba, this can't go send baby and yan say no, Yabba mine home, but I'm near Marco Totti, the Amaya. Yes, a mumble fee. Yes, ombre fee no medua when a baby uncle Totti and Bamaya. It will be dear cat. Obidia cat. Okay, no. No, dear Henno. Obidia cat. Oh. Ah, oh. Oh. No, I see a do. No, the pepper. Okay. Brunya, dear. Yo. Abrowatia. Of also, Beman, so. You'll be not Sianum. The way, thank you, now be some. Me where I saw where the Albert and I said, the Anams me who I didn't see. Yanko Poado, Miss me where papa payena. I say me con in school, I'll be Saturday. Say, I yana class 6 in the other young girl. And I'm saying, I'm a tremor to mess up on and saying, until also me and Chay at here for the Ashafon Yana, Yana one must and can't chomo say, Yeba say Yana and Sempa, a blabomo and count cron somewhere betting me a boa blab, no near day bentano. Nyabrani adaji Facebook no. Sompa TV Ghana and now Sompa 93.1 YouTube, Sompa TV, TikTok, Instagram, and our social media handles in Kayani Nano, Sompa TV, Sompa FM. Of also, Bemene, a brand new Fentini, Yanko Basimun Como, and Nebeba so live. Baby, be a shane dono, and Obia Shane the Obasim, dear Aquacosi, and your baby won't be actually. Okay, Afutu Sam, any attraction will be anywhere, said in Pimpi Meta Ekano. And rather for two some way de ebremono se fache trono emiatia se e won paibonim se yemfa afoforo emfom so mfiri won na yakopon so nyina so emfa ye de emfiri en eno ti enrada yakeka bia na ebetom se eboni bia na ye de cha na boni bia ene ye de che mimom de na migina so se senene aye boni no de kinyim na so no akoya semfofobia enra na amanfo bi no kire won wadwene ma omuno samwa de batum ofalumba de batum se nye boni bia ne de che de bi ewom so mfom so na bade yi fruitim de kaba wo ho na so no duru ba bia ti boni bia ne de cha na ene bebe ho na maduro eno ti ebusa wiase manyina se eye boni bia ne de cha na me de kam gina atworo no so se kiyenyim ne famfom so bia mfiri enua si wanya hunu se boni no ko anu apa anwo acha de kemfa ho ene ne boni kese kiyem famfom so mfiri my spiritual director Father Daniel Opoku Mensa o St Joseph Asante Mampong na nchiri bi mo se your capital sin and your venial sin na che se boni no ebisusua sana me di me o kire me ma me hu no enti ye busa se boni bia ne de cha na ena wie omna samwa Yaw Oforisuo ye nche etiefo ne ahwefo aja ba frie mpapa ba bia wo bia me chiawo na pram so hene ba bia wo bia na masoy na me chiawo Oforisuo ye nkɔ ne tew me mfa nchen bia enura asemi ye kan ho asemampa amafo de ombeka bia adwenkyere ye gye nyina tum na emom baache ne baache nkwanta dem eso bia ne nadwen Oforisuo hwe ma me nche ono ma bi me na menim se first na menim se bible mkwaduabo wom Nyankopon na bufuhie eso pa na anu a ne so edi nkwasasem wo kwan so no Damascus kwan so no awurade tian otian so otian abra e friend say Samson nyamedi adom ne ma no ya wantie na asem no awurade twen na so asotwe wo wiase hwe na anu yetia na e friend say nkran me refi bro no setema ashaman enkran kitwa bi ekoteteye ebetwe wo madamfo akwala ede brog ko bon tirim kun no kaso ameboa edase abrantie ya na anu menka busuafo ya onu no sabe ohiani wa mobro bi ene ya ma so ne yakoma ofie kakraka na anu obai nko ahyem hweme yire so mame okun obi de hye ede ne hya ankurem ya na yenka ni wachi ampanifo ya na edume bia wasa go yede Oforisuo enya boni bia na yede kyesa enne wobi de obi akogina court woni mpefe se meka wu cha ni pakro meka ma woni mpefe se ade na wo koka na otwa sika bi
ene ye bua de ama no wo ba ya ye bua ma no wankana no antum wasa betutu pa da gu no ho ewotewa na wo sa huru Oforisuo ti asem yo ade ne ye wo de a but wo kwankotwa sika ene ya gi ade de ama no na nka oba ye kronka na ntum wasa kotutu pa da gu ne na busua ne ma sa huru Oforisuo uni sika san de koya appeal ade na sese wo ye masa drum bi na me kasa asem ama nipa bi a wo tie yate sade bi a wo ye wunua bi ya wo susu se enya wo dia na nso he ma me kasa mjo obi ani wa na dwe ekuta no at the age of 20 18 to 19 ye ko nyina no wo ye obi ade onim perfect ade we de me ye na nye a onim pa Oforisuo no wo ye kuma si ade ye nim ne yeka nipa bi agye nkrofo bi dan nipa bi agye nkrofo bi fie nipa bi agye nkrofo bi asase ye wonim perfect anya ne dia ama ye nipa ne ya chese oni bi abrantie bi akoto asase na okoto ye no oni sikante ho na nkeda yie okon asase na oyere ho na nka obi ampe ho oye no o vision yankopon man vision se o ahade na obi ani ana mepe ekodu mre bi no baby abrantie no koto na oye sebe nwura mu no oho ba da ebo ya gie free samson de ama obi okoye wo hene na san da am ya wo na si abonten Oforisuo ade we de na kire se obetimi de ache ye tufu ye ntu hyebre ye kasa kire sebe obanyansafo wo tie me eyo de winim sade na ye kan ewo esofo brobe mi Oforisuo ma me kase mi jiro me no ma bi damanim sesei me o mra semwa no ma bi damanim hwe se koyo ankoyo me mfa nche da metwi makwagu nipa ho because bakwasia ye de ka na hohoro nani so nipa bi ti asanteman mu ha ana nipa bi ti wiase din sanfo bi a woni mpefesa ade a mede amenwa kwakulumba enye mama nipa bra bo asesa nipa bi wa ko sinsu ye na so nipa bi ama na bra bo asesa sa nipa na sa atwa ne ho sere no ebe no de ache Oforisuo ena ba bia no ekọ no kwa wo betima ko police station kwa yampanifu nya betra timi kan na wo ba wo bebe wo bi a yanyi sika oboa wo bede ne wakokot wo don sapa yakokot ebe yedan mensu mini sika etuwe de fofofo akokoba sebe fio ne bo anya den kosua sebe asante de ne bo anya den snap adefo no etu hwa na so obi ama no trase na ne kra na wonim di ne mu yawo a Oforisuo ade onyankopon ewiem atumfo ne nyankopon jese abofo ye omompen kwase asem omotwe kan krante e de ko nipa bone force no ombesa support abo nsem ama sa ade a wa ye no wa yade okay enti meka sa asem a chiro se wote na wutie se yese bone bia ne yemfa nche no nipa bebre kotu e omadwen ba sa nipa no bekom no na sebe ono so ato no wanfa nche ye wade bi wo obi timaka ampa ade de mafum nwa alumba mafum nwa Oforisuo mi wo kwa mefa so a Oforisuo betimi de ache makwa kodwa to apanimu bi a sebo ye ferfo bi ampa ade na ekọ no mi tidi ye se na nya me dia ampanifo madaroma mi am dadwene ho no Oforisuo nim de ntie da sumie so ye da sumie so se hunhwa oda no wasomwe no e da sumie na wesu etie eti de oda no e ma wadwen bi se kaka wadwen mu etu kaka wadwen mu sa beta ne se ade o yam didi mi nwen ma me pepani bi na mkodwa to ano Oforisuo mpacho nkomo abedi mu ho wunua somasi wode me de asem ne kokot ampa ye bua me bem de na so me hwemu no ade ne me da me na etu de kache me nua se de asibia ne ye ntwa so Oforisuo se maduru antoa ana madu na na tumkramo na ma akaka madu okra na ukasa asimocha me samachi na mabane atsase na no masubiem enani badasani obi ani mpefesa ade ode ye ni nwa ne but o san na chi no o elusa okay ento obeso obesan na chi Oforisuo se ko basa ade a ye ne hiafo ye to ye ni kamafo yi ya kodie pa kese pa o wiase pa ya kodie kese pa na me kasa asem oyi eye duabo ya kodie kese pa ye duabo kes Satam no ka bibia entiase nya djuma so kwa nto hu asofofo a se bo mobu nkrofo kwaso omoso yawa me maka wo ye sofo wo ko na utwa nsuo mpoa wo tietie nsuom wo sabigu hu wei tumi bi anim onya wo hwe o onka no nsuo ni se ade na wafa no anade na ekuta na nya wo dia na nipa na epai usukura wo nim se ade na nya wo dia na nipa se wa mfa ma me koba odio wo ti koje nsuo na no mata wo se wo ye sofo a wa ben wo tietie nsuo na emne bi atwa wo tietie di twampo a nsuo ni bekum
Okay. What banakwem? The person catch will be or fun, will be a wood yen, what I and you, Opea Semu, ye catch or say, I did be a woman be dinner, saying, Kuya not Tasia, Sissing or Brabon, Sisson, what dream, Nick Jay, Nantessa, see a dear Semu Chedie, Yanny to me the check, because we'll be here, Bushia, Quasia Kunu, I have Bushia for 1 year. Ama bushane komo di wo mo sese wo sa nipa na wo yes abeda na bushane dia chew wa ma bushane bofam wo im say bushane nipa ba ko na ma bushane sorry sa nipa no ye na de ne wo wu a wa ha bushane no eti bushane fa nchew da ofo so me da se okay enya boni bia enya de chew mo sa wana tene kan no the nation sanka ofo so rally nyango poncha no onye okase Dum Bishop Reed Condos man one ne ba community years as na senior contractor Kofijo Oni Mr. Yabu omo fidie da ha omo tie me ma me anita hotel so etie Awurade Nyankopon onhira no onya ne kase kiya du tie bode yaka Awurade nhira no onya ne kase wo Yesu dinim that's a movie yes ofozu ene no am hear that Bible ho pa be bia be Awurade se fache according to Matthew chapter 6 verses 14 Peter tells Awurade kan fache no utimi so no no tepo no mfa de enchesa tinanko pebere dodo Awurade peso mfa nche na watimatua wosoka to busa Kristo question say empre dodo say wase mprenso aduosunso na say emuwa eno kora na ebeso ntimi mfa nchewo eno kora ebeso ntimi mfa nchewo ufozo me won Bible kese wo Kasi School Park ye start number 7 yawada ne upon 9 na Saturday bia so number 7 to 9 na enso me mfa nchewo into wade why this will be young fun so ani nyina be jamana ka na mampa ebo ni bi wo de oni Awurade ayepe tenafie bate na ye mfa nche na ye hia bompa ye wo wo ye wo de beche wo kurum a onche wonfie kura Awurade di gya wo no undi nwie no afurate asefo asase so nipa ye fun nipa ye bofo nipa hye de pia ne yonku nipa wo kan Bible no be bia fa che Awurade be kan 7 times ba me mfa reason bi a me mfa ne se wo no akura Nyankopon no wa va nche odi nipa nyina kodua edi nturom ne yeda ho na wo Awurade se aduaba we mi enti bi ni Yesu yate no wonim ba so be preach afafa che ho wo ba ya kwati bi adi ene Yesu ro nti Yesu etwa ntro se Satan Kristo ba ya wo se niamwa ye ndi niamwa ye ndi ya meka chem se wo be ma be sam woni fifire bedem ene apinisie mu ansa na wonsa akwa no no ba nso wo benyinsi aboso me nkono ya wo mu na abefa wo na no sister de me okwo no wa mre do nipa kura fom a mfa nche no so sa kese ne so eno na Yesu ye no ne papa Jesus Nyankopon ye no o kese nipa because no ma fom etinya ne ma nyina ne de che 2 ye woni ma mienu wo wiase ba ko ye de che ba ko ye mfa nche spiritual sin ye mfa nche physical sin ye de che physical sin is a metuesia na omonoti ya na bia yedi no nkomo sebita fracture omono fa chem pese ni party ase ndia e bia ma ifu maka omono ni zan kwase asem ye ne denu opie machi na me de nim se ye kan asiro boy ye panyini ndi obefa ne se na go kumini wa no odidi matem enno se me ko ka chenze mini ana nya sa na me mini we de fa chem ya wo so wode che ba ko akwa be pie me so mapa ne che wate ase afo sa ba ya me se si adwuma wura office sa go hunzo wa nyina de amua wo afedi ye yakoye ivo yesunsu mu ade sa bone ne yemfa nche me ya bonsema betena ne so mi wosu bia aya spiritual sin na meye no onko fie kom nko de no onko nyamane wode chame ono no wonim ni wo ye me goku me fa nche da me kan okuraje me mfa nche wo da me manim ye aguro bi wo ha ye di but kotuma mfam sa wo to de e ya gubone obi ni wudi anu amena hunu ne poma sibira hu ba bi ofiri ba because wonnim ni ekwan nipa no fa se hyaase ene koma wa fam enne na aduru ba bi wo so wo sere na wo do nsam keka akọ wo na firi wo abeka se wo mfa njawo etiminim sa wo fra no wo ba fra aka se fa che wo de fa koye ne wo de becho me wo ka medie no wo fo me mfa njawo yesesa me de yo me de be yo mu se wiase no papa anya wi abone nya we wo de ase ye nyina ne ye adwuma city ye for wa
ahye ne nso ahunu se ohene yere bada bi asitue na tena so tu ko mala mo akwaje pa da abepete so abetena se din ayo minimu se ne akompo aye wo si ye hwe se o metena so na suro kunche no ampa obetena se na ye ne 2 days wa ma adwuma no go shia so panyimi no so falumba no to nche na ye ze ya no wa be ka ache so mfa nche me di ono de be che me ko ku gatinwa amtie me mfa nche me de me nka wondu o me ka watu you apolice volunteer na midini sa no me mfa nche nipa ya fu nipa ya bofo ade bi wani kwa se fra ni bam it is otimi masa asu ni be fra wo mu a enni hu kwa se de chewo I see so many times the wade bi wa wo ya osoro ne obo di wi aso mfa nche tiase twa kunkuru na da wo kakaka no waka ati wo se onipa bi wo ho aye de mana bebuom etu ono obete no on tiase obi nsu ya de asam ne ma no eti ate se wakoma nhia himfie na ye ebu bede ka asam o masaketa o mo sei ebi kire se o ya ebetwa uti but won dia bebuo nti o mo nsem azinti no ubegino na ye etwa uti o so na asane ye ofe oso otimi sa no wa ye say he na no nso se wo say wo ugimi aye nti uti etu ono no otiase ba wa ugina wo ha bi no e ya bebuom ne de ade ne ye de ma wo di bible nya ni panya na betiase o papa na twa ne simple za fache wan kom ho mfam amfa ntiase a ubeja bibi acho no no de ne ho kronfa bibi nje nyo nyo ni Satan na wosoro omucheche free tete wakosku agazie nyina nya za no mgagire wo na ya de cha ya de no wo na tiko no be gacha za so fo se yenue edi woni pabu a ukọ abakosem si no omucheche o meka de na chew Satan be ye homaso fo afi wo solidity Kristo no obo ni wiase ono ne empire mu obi solidity anu amakwan na meteme empire mu na be sori de me azefache mi do koko wa kura na se wo na wo nka ho ya do awie na mama me abeka chem se ya busuya sase ntu de mi ntwa po ba akoma go wakọ abrochi ansi uye Matias ye metwa ama na no de mabubu mi ntimi nko afo mu obium mbebusa ya wa no bi na me ma po ba akono una ade makọ do se mi nwu na fa no aka chem se me mfa nchew Asem na wo kan enti facha ne de e wo ho mo de beche o mu nso de beche nya ya de o mu anche ke abrabo no facha bebrebe ni o mu ne tom na bi obi ye nipa fun amane hunu so ya fun me ni ade ye me yo the same thing ni ade ye me the same thing sana me de me fa bi mfram na urade ba ma nya bibi anka so ka se enyi madi na mko ya the same thing be yiwadi ma unfie kakra be 2 years a o de adwuma mu aye dene na obi anya ba bia mbomfa sa abere na be yiwadie o pese mi nwu a wo so be ko simple ewiase abrabo se efe na ususu ama me de mra wo so Kristo ni bia so o ka se bibi o de che bia wo boa komo pa ko tie mpa ebo no obi a o mpa mi die now we the changa as die ya the changa as die ko wa solid dem a wo no de mpa na mobo onipa bia o mpa mi saye pa madwuma saye mi sire twedi ampoza sa nipa kro no ne konkom wo so monde ye bo ye so bo bewrade ngudo e ba ya ewrade you so madwuma ne go so ayaya na nye kum na bia e ye fache ene ye nyina dwane aboye nsem se ewrade obi o saye ye sire fache no onim ni o ye ne ya sori afra so dem woko mpa obi jeje oburo so a jiji ni bi wo ti ase jeje ba jeje Nasum diemra. Okay, the nation sank. Abrotia. Boni bia ne de che. Ofo be mama me na wase. Kokulunga some no kana no kro. Die. Die no. Ko eyin so your friend is say afa hour. So I can die wo. Yes wo hwe yankasa krampa kwa sorry bia yetimi ma bo be wo no mo de botan bi ato ho se kobo dadoa wo ho kobo bo ho kotobo wo to abo atamfo ye tutuo ye yesen no for so be ma Bible na ye no ho controversial bi fi say wo komo a tresem na se na lumbe ka no forgiveness forgive so many times because na Peter Bra no kobisa Yesu Kristo Christ said de lumba kan ye na ohwe so betimi ayetini ni a ewo ne ema bia nipa de ye no de betimi de a chance no said Yesu Kristo si twim no na emuwa but still da no for so be ma yen kan kire wiase nyina se boni bi wo ho a ayese ni da ho intentional and I say be kan say intentional sin ye obi also be kan say voluntary sin wa sheda na ni da ho pa na ode yew
ade bi nso owa wani nna ho se bia boni ya wo ye hyeda ye boni bia sa now for so be ma wo hwe Bible ni mo Exodus 14:14 wo se munya mo ntokwa nyina anya dai e ma me meko ama mo Nyankopon ne hwan na beko ama one watamfo na beko ama Osaka ne say vengeance is upon the Lord say areto Nyankopon dia Nyankopon kasa no ye tirimodefo so wase wo bo nipa se ne saso dia anase ne su ene se de ositie dia na enipa nso no san so na yete obia wo baabia na adwen ekọ obia wo se de ne su ene ne ban sitie yebo asia ma bia wo fom me amede bechawo baabia kokotia kwakuboachi a wotimi sabenkum na so ya enya ade a ode bechawo wa hwe na maintain so kwaku asamo abema ya wotimi maintain so ukotia de na so ne dua so a waye nyanya nkyere wa hwe ye ono so befew obetwime kodi egu ho no for so beba ye kan ma na kwa akosise facha de nkeye na so na de bi wo ho a mesese ye yi unu wankasa wuti ho a ye beyi wo yibone kwase dua so ye ntia so mprenu ye de ye ona sa anya wo ya ye nya wo faye eti ade bi wo ho no sedam si de ofenso asebe ye mfato wi wotimi hu se wo bapa na mo sesie na some minutes wayira ukohu ya ye twani ti de na hyebotom kwablane akwa akosie no yakwa akoto amu ne ye hu plosifuo bi eso ahyeda ne aye kana na bi ama ye de adoje no for so boni we se sa ukasa wo de cha eya na edin wotimi fa baba wa bi pa e won kwanchen na wasiesie no wabeye se nome make us what one school so what na kwa adwuma mu owie okacha wo se enya o class eno no wakwa akohu nurse fo empanyifo doctors empanyifo a wotwi wo no munti no wo hu sa wokra de you are nobody one kind class wo kra saboni we se Nyankopon wanka wakoma pa to fom ya wo be de na ade ache eno abrantie bia wo frɛ ye efiri tafo so wo be se de wasi ahwe na bɔ ne hoka na was nya ne one tena biem enke beka se ne nkai be ya nka fache but ono wo fa nche obi wo a obeka se ma anya na obi obeka se bia sika na me de ahwe no enya hwe bo obi won so a eya na de obeje eti meka ma na kosi so fo so be ma se wo hwe Proverbs 28:13 na wo kan sem bi wo ho me pesa mechanic kakra bi o se dia wakata ne mra to so no onya prom da se yo bi wan say ya che wo boni we mu pa na wasa kata so wa wunya no hu bia se wo be kwa akopacha wa na se wo be kwa akopam aka wo boni ne de ache wa Bible ne kura se wonya prom da na bi ne se na de wo kan wo jai no ohun ne mobo tina panyin se wodi kokromotie kwa yi de so to ne ja kwan wo yiri won sampi nso ane ya bum ye se kasa boko ho no e ma komato yem na kasa hanya wo ye ho men sampi nso a ne akwa ja ne acha wo se enya nkwa ne be ma wo wiase ofoso be ma wo hwe Bible ni mu a 2 Corinthians 7:10 no so ka asem bi ho no na mpesa mechanic kakra bi wo se na ewiase areho we no e ma owo areho ya na kum sunsun what say what wade pe bi pa no mu say obi ahyeda pa agi afiri wonsem bra ma bla obi wiase pa for so be ma na manante ablebre mu ya na ma ba bedru sabre no obi so be ma no aduane abo me wa bla be nya ne hwe a ofo so be ma say ne pan me fa be ho ncha no fi sa ba bi edidie no ye sai ho eti yen kasa Bible no se yen fa nchente no wani da ho bone kwan so na wo di mi bone na matena wo se fa di mi bone sa ofo so be ma ye ka mena se e wo se ye de bone eche na so ne ye ni pen ku ade ade bi wo betimi aka ye sunsum sa wo tena ho ma areho ni dwale wo so a e betimi akomo na nipa na wadi bone no wasa tena sasi so na wasa nya adwen sachela ofo so be e basa wo bu kwasea kwan bi so because we do bone wo fa ho awu wa reho akumo na wasa sachira na ono so be fa Christ aye say ne yonko blemo na ade ngina na wasachira heavy ba na akobia ma wo so ba de na say wo sa da bonsam jem kada cha be ma ka asem bi say wo ba kire wo ne be hia wa asase so no wa san kwa heavy pass akoda temu dem de ofo so be ma temu da no sa akoda eye friends bonsam ejamu ho de sa na eche say wo ha umplenu ntene be ya play papa was asase so obi yo obono de onu ne ho kan e pa ucho de a e wo so de chenamom so wo hwe na se wo ye ne ho se wo ye be ma chenchire twan na se bia bibi dia wo so e so che ne se
nyankopɔ krampo no ho ye betimi di nyankopɔ krampo abo bi dua me na wunti no Oforisuo be ma de me wo kan no me fancy ase no okay do no a na pana members no aka aruti boni bia de chana yenko homa no so yeah so 055131 055131 0548 udura satima point pani kwame agi abro semo midwe chemo over the counter drugstore bi ho abet omo bia tum den messages no ba ye chia tenkla babin salon omo so e wo kwame agi abro so animo a hello udi baby afrefre hello udi baby afrefre Lukasafi Koforidia, Mideni Prince. Yetio. Lukasafi Koforidia. Yetio. Lukasafi Koforidia. Hello? Udin baby afrefre. Hello? Yes, I'm Father Brian. Lukasafi Kenya number 2. No, okay, yetio. The bacho, and your bonibia near the chair. The intended bonibia said, me, Adam Farmer made in the Marco Jebosia 200 million man went here. I am a cry, said me, man, you know, and check one and you are the matter about the boy, Adam Funibia. F1 also not for free. Until me, sir, of course, Robert for more. Miss me, about the head of a Lumba kind, and you could not watch me. No, okay, technician for me had your mammy here. Hello. Udin baby afrefre. Your family are bought in 50 Kachimai. Yetio. The mama, Ajuma. And your money, behind the editor. Yankupon Kurano, on farm one inch. Your money behind the editor. If you got one assassin or Babu, you will be charged to Okuno, on Fan Channel. Hello. Udin baby afrefre. I'm a cassette free disco. Yetio. Some way program, Anna. No one TB. Hello. 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 Baby afrefre Udin. Hello. Baby afrefre Udin. Master, good afternoon. Udin baby afrefre majoso. Me master, me kasa speak as you ask that they say. Yenti o mame. Me master no boni bia na e che. Pesa me de me ba to school mu. Me sorry am to books. Okwa na onyonko afa books no. Na se am de bo e mo ne bottle mo. No nyonko afa. And then 3 days. Monday no sa de bo ne bottle mo sa akoi. Bo no nyonko okwa na madam je edisi nchen. Oyama ya omupon ya na madam de man no wasa die ni bag ni ma say ibo no asa fi. E di sa boni akwa one na so di sa boni we ni. E di ukra na so ko so na. Wunti mi fa sa boni we ye de. Enche no. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon. Baby afrefre Udin. I'm Pacho, because free Abuna Quanta. No yetio. Yet, say, bonnet, dear, the check. Now, say, Nipano or Nunu. The bonnet now, why you know, Nunu. Who go to me, the Bonano action. But when Nunu, dear, and also we be found. No, okay. Hello. Okay. Yee. Okay. I hear it. Ahidi. I hear it. Ahidi. I hear it. Ahidi. I hear it. Lele. We are the Jadam. Of I'm back over Friday, no come and walking on the original Nigeria that they contract Papa picture. Manager, is a competition. And of when you're going to be a man, and I said that now, that's what you do, kakra. Oh, now say, Minya Cassia, Fubi, man, I say,
Mate tia no mo yare abusuo ho ni ntam so ho. Ah, sisi ya no mabọ ma battery. Wanya bi. Okay. Ya dia nwa mo ni malaria no e do finish so nti ofa nyame nsia mo ate. Awoni bishop ne ohinayire ani papa mo sa nyame nsia papa e ba ha ba gamasi because anya wa mo ache. Aba o kwa se onye poni dia ndi church ye diche. Because e ma se go no lere wo ho. Anu ya ni dia gum dia di kan o dia che no. Akoda di ifaf nyame ado wan ya iwa be fie ofa ba jo so oba we ati se ebusu be se sa tra no ho ana. Oba kwa afọ ndị ya wana ma gidi bi owa onye nipa ya mfa nke ko na nkọ pọ ya de bọ na ekwu di free yi ọtwe aso ho tinya bọ ni bia na ye che. Okay, hello. Hello. Free within. Pacho. Ya frame ya kuma me di aso ọta fo ko ni kuwa. The first Puerto Rico. Kowa na just go be wo na be wo. Yeah. Anya boni ba na di chu. Obi obi na se ha winti mi fanche. Ebi bibi. Yeti opa. Anya boni ba na di che. Ti me so obi obi na ha pa dia. Winti mi fanche. Ya papa. Aja ti bia obi aja wunu na obi dia to so kwa na ya na ya. Aja obi bia. Eja de bebo. Jamase. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Mpacho me di mercy mi kasa fe konfi asafa. Mpacho ye boni dia na woziche. Ame azibu ma eya mama zebecho ba nye bibia na mezebecho. Nti o de elofum yankwa na ahwe fum na ezobofum na. So odi chewo obeye yeza. Ame afum ma me fencho nkan menyufo no me fencho kra. Oh, kankan menyufo ayedai. Menyufo no efuma me mfencho da. Kwa be so na menyufo fom amfa nche. Biti se. Oh, ebetuma bande abo benyini bi. Benyini no onke bobo no wa akwachi bai onke. Ame anka ya me mfencho me mo yin ji wa asase duda. Ayi, odi asi. Me da se. Okay, hello. Oforisuo dem Yi. Papa no bibia boko die. Kama pa. Ego ba de na se na no felumba omuna samwa. Ado ji awon bibia wo bia wo ye. Obi agina ne na so. Ego ba de na se we ye stable na me hene. Obuwa se na mbele kasa. Expect me to Papa. Ye. Papa me kan say any reaction on na body bia na o ti di so. Ana body no go na say ye for so ma de ka on. So le shi. Ana so ni obi lo body. Ana so ni ya bi na say well as so wa no and dance no. Na ba ga bi ache e ni no kuma ma e no so enkoto. So ye expect o pe so nyon ko do o body jow. Ana ma me do body jow. Ana baba do body jow. Nye boni no mane so igame ba ko de bia yo no metra amede Oforisuo bema oni nyam nyaduma we na mene hene oboase next week e be ko yi oboase hello let's call Hello. Udin baby a ufrefre boni bia na ye de chana. Okay. Nikata ku yuji isi na nama. Yeti o nana. Anya boni bia na yede che. Dabi. Anya boni bia na yede che obi da prison makoyi no. Me di misika wa boni obesi ansoso. Se wo de kwa kofa nema aba. Afeni ko ni fi prison wie ye wo gani koi tema mi me kwa ya baba chi me kura me kwa friend nipa no aya timi ko friend nipa ne mra me ko ya nipa kro no mi kura mi sa ko bo ne be fi abi mi sika ko di no 600 million wo baba pa ma chow say mama me pa chow mi du sika be ma na nta me fe no ka tem se bi jimi po wa ma mi botum na be ji sika no na boni we meti mi de ya che no enu so ya asem mi sika 600 million wo no ko me si wa ka tem se mi jimi po na we on abam no de ayeka on abam no de ye be frɛ wo
enti Yakopon hye ho ni monyam a ewiase no boni adoso ena boni kroya na manipa kwa hohia manipa ho kyere won anu tie musa se nya boni bia na ye de cha wo die be na obi dia ye wo a emfiri utrimu a wo se onfa nche no da ekina meba sa topic ne so epesi ye biem papa adie be pa na obi dia ye wo se adie we ntino me megina so se me mfa nche nipa kroda nyame ya duma wo kina wo kina no de ye beba nwumere Asem Mpe Nipa 7 to 10 anu tikira ye bebiem adie be pa na obi dia ye wo se me Osei Aboagye adia papa we dia ye me no me mfam so no mfiri no da ana se omra samwa se hwe adia nipa so masidia ye no di oba we aye no me mfam so mfiri no ye be ko ekira na yanko enko ye nim we Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum dia Ghana man agiatum wiase nyina ase oye Asem Mpe Nipa wo bo adwuma ye ko na ye ne preka se powder obo heba ye no mo enko kotwetwe nkomo emra simedu so ya asem cheche kasia pa da akire asem cheche pa kasia pa da akire ya kotwetwe nkomo na ba ye de ni nyina ebeba ba beso doctor memo akwa ba meje so papa bibi aboko de nyame adom na so dia kani aja ye som na ya hwe asisisem ne apo nyina ye afiri ho ni asa hwese ya pom di begirigina so preke mo aso ye te sai nyame adom bibi ada kwa mu kama pa said you almost say research no na just mo hwehwe ni padua ni mpa no kre enti na yedi research eka ho no anya se oba ya o kan se o doctor me hire me ya na yedi adro ama oba ye nhwehwemu ewo ni padua no mu ehu se ehu yarko potia edi ni padua ni nya na afi yedi purely herbal bibidro crotching ayeden aka ni padua no ama sa yarko no afi ni padua ni mu akọ ene yesuan de ya tretin de ne ya pa ya pom de okay Obo Herbal and Medical Research Center ubo yendia obi anim say ye expert in cardiovascular diseases say hwe cardiovascular eya akoma no ene droban ahodo a moja efam edi afrosane ewo nipadua ni mu enti tmachie biara ebeto ida say akoma no ana say droban ahodo a moja edi efam edi afrosane ewo nipadua no tmachie biara ebeto ewo ho no Obo Herbal ye ya kwadre ewo mu ye enti se wote na awie ya mentwentwen wona tutumrika ebra Obo Herbal and Medical Research Center na oba o last stop onsan emfa oyare enkofie enye no nko ana Obo Herbal ye di hudwuma ewo ho ye sa enyarewa bebre se odie eye typhoid ene e kanwa najo a ebeni nam ye funimu sa obitimi ka so doctor ya na ayese aboa bi eninam yam Yaw no enjina faako enam yefunimu sa wode osa oba ebeye nhwehwemu ahu se sa yefun yare ewe no eye osa anase eye typhoid enti eno ene ye o problem amentwentwen so tutumrika ebra Obo Herbal ya bebre na ka se enya ade yetu as oba ye na so ya ye o purely herbal ne efficacy na ho de no ewo so pa ye na eno sa no no ene Obo Herbal ye de sa yetu ase kra enti se wutie na awie ya mentwentwen na wodie eye stroke se afi na ahya ase eda di woni padua no na se abowa to forma mentwentwen na so bra Obo Herbal wodie eye prostate problem ene wodkoda na adwa obetimi afri adwonso obeye 10 beye 15 mentwentwen na so tutumrika ebra Obo Herbal wodie eye awo problem obi wo ntimi mfa afro tutumrika bra Obo Herbal obi so ho ofa na wanya miscarriage ofa na asai ni nyina eye nyarwa anase ohawa hodo Obo Herbal yetu ase kra eden efri ho odie eye enamu sayare ndi bebre odie eye liver condition odie eye kidney condition obi wo oda dialysis so Obo Herbal oba ye na so ya eye just easy ye be treat ama o kidney na a inflame anase tmachie o liver na a inflame tmachie biara ewo liver anase o kidney no ho bia no obaye na so ya Obo Herbal eye last stop
last stop obi wo ho ne kidney nti ne nan etimi eyeden etaatai na fu etimi hye obi wo ho ne liver problem ewom ne nan etimi eyeden etaatai na fu etimi hye se eye hepatitis ahodo ni nyina hepatitis ahodo ni nyina obo heba yetu ase kra enti se wuteye ene awie ya na wan kasa anase wabusuani bi ana wadanfu bi ewo saa hawa hodo a menkasa ye mo yare din obaye na so ye obo heba ye wo machines ewo ho a ye de ye nhwehwemu ewo nipaduani mu efri wa pampam ebesi onan ase ohaw bi a ewo idasa akoma no o liver onso ni nyina machine eden screen na problem bi a ewo machine detect na fe ye de purely heba aka saa yareko no amana fi onipa eduamu obo heba ye wo branches ahodo bebri ye branches ahodo bebri ye headquarters e won Kranza ye wo branch e wo Techiman branch e wo Sunyane ye Zinko Divine Junction hope ye wo branch e wo Accra Kasoa e na Kumasi ha ye wo Adwatu Adumanu obo heba ye na so ye wo Kumasi ha ye wo Adwatu Adumanu e ho na yasoye ewo enti se wutien efi saa miamu ba bia obetimi atutumrika aba obo heba ye na soye na oba eye last stop na ye hwe bibi kakra afa pre-care say pre-care PPP yes PPP pre-care self powder say wo fa ba bia US America UK ba bia ofa eye pre-care Accra preke babia ofa preke sentina jibabia Kumasi babia yes send ni hwam esitie no saa pepepe na etie ajibabia afa enti se wunya ye preke bi ensi ofie nyusu ya tutumrika babia wo bia no ye numbers edidi djuma numbers no 0257 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0550 0550 19 15 14 0550 19 15 14 and I say 0249 761 508 0249 761 508 aye obo heba ye preke idea ba adwama so no aye yankasa ye prekesa ye yusu ewo fie no ha ene kwansusa na obo heba ye ni empowered form na yatena se adwan hu se Ghana hanom no ansa na ye be ye aduane awie de asi anim no ye nnuane ni bebre ahodin wom na mmom kwan ya yesifa so prepare aduane no ya ansa na be wie na nnuane duro ahodo a ewa aduane mu nyina ni nyina na ekọ esija so che yes esija so eche enti obo heba ye preke yi obitimi ka se prekese de bia me de bia nkwan ye prekese ye de ye nkwan ye di sija so saama de bia ya me ka se nutrient anase nnuane duro ahodo a ewom no ebi eye volatile eche se heat eka no echa efiri mu ana esei enti ye preke yi de ye nu amu ye nya no hwe aye pure sa ena obo chemical bia anye den emfra enti se wunya nnuane duro ahodo a ewo prekese mu bia no ni nyina wunya na odigu enkwan mu anase wo yere in a form of tea na wonoma ubenya ahodin ye na mfasode a edikan pa eye immune booster udia ema enkwan mu a ekunti anyarwa ewo nipaduani mu ema sankwan mu ano eho eye dindindin na yare bia beba nipaduani mu abonigarewe ama na yeden afiri ho obi anakoma ebo ni periperi ene onante kakra anase obi wo ho ote ho de bia ya meka se undi obi aka nanso otewe wo ho na uye masho onya preke se powder bia ebe solve problem anemia in pregnancy obi ewo ho ofa afura ya na ni moja onse se ofa afura nipa oba no hia moja akola no so oda yafun mu ono so yede ehia moja enti moja a ni oba ofa afura ohia no eye high enti se unya yem preke se powder bi na odi bi efra word se ofa afuro dia menye ne te se tin fra aduane yes nedi odi a
etimi sustain emoja nipadua no ehia ene abofra no obi a ne nase eye ni tititi obi wo ho ne nsa eye ni tititi obi a ne nan ase etatai anase ne nsa etatai onya preke se powder bi now in a form of tea na wonoma eno anu no within some few days ni nyina ebe den ebe free ho ama aye den wade ho obi a wonya clots obi a ne moja ebon toantoa ebasa ma emoja ni ntimi ni afo sane ye enam fats ni cholesterol adoso ewe nipadua mu etimi ma emoja ntini no eden esisi ebasa edi poor circulation entimi ma emoja endi afo sane ye ewe nipadua mu ena se emoja ntimi ni afo sane ye a ebetimi ama wanya stroke ebetimi wo ye bema ebetimi ate wo bema yosem so enti se wonya preke se powder bia ebe solve sa problem nyina ama wa eden wade wo ho enti se wo tie nka ene awie ya preke is upebia oko King's Walk ewo Okaishi drag lane onsa ebeka bi fa ko abenya biato ni duduru mina sa the healers ewo ehonum onsa ebeden ebeka bi ewo ho Angel Herba eno nso ewo Okaishi drag lane ehonum ena Angel Herba enso ewo ena yem branch honum na ye kasoa ho okwa wonsa ebeden ebeka bi ewo obo Herba ye numbers na egu screen ani no anase owo kumasi ha uko Misty Herba mrom wonsa ebeka bi eye Abrepo Junction Arms Herba wonsa ebeka bi ewo ho Mampon uko Sewa Herba wonsa ebeden ebeka bi ewo ho Konongo nso eye Selena Sapon Herba wonsa ebetimi akabi ewo ho ena kumasi eye obo Herba yen branch yen headquarter yen branch ayi kumasi eye aduatu adumanu oba ho a wonsa ebeden ebeka bi ewo ho enti se wutie ye na numbers no egu screen na se mmia mabuboi se okosa mmia na wonsa ebeka obo Herba yem product no for the sake of radio ma mutie free radio no eso enti the numbers no doctor ansa na bebo number no wo se da bia na meta ya afahim se wo na wonya nufusu a okay eno ye ne sai me ya na abrewati a wo sire obata no hunya nufusu de nipa no na ama yenya nsane adwene yo se wo na wonya nufusu a waye ye preke powder yi se unya bi osakakra na odi nsuo aguso na odi asrasra no fo no so odi fasrasra so keke na nufusu no beba eno anu no odi fasrasra so doctor nipa bonfo mo amia hu nipa papa okay amanfo ye bi frem ye nkyerɛkyerɛ ye di nim ye na ye fa number no tudwa okay obo Herba ye product ni ya package ni sei yes so o sha ye line kokko eda ha enchen mu ha baby ena ya twere obo eda line kokko no emu na edin a ya twere wo ho preke natural powder ena ya dia to bracket preke se powder enti se wo koto yem product preke se powder ibi na yem package ni say ya me pacho na enye product ni bia powder form yes yenso ye product ye powder enye nsuo e bit me frɛ o say doctor me call ye no ya ma me nsuo ye no ana me pacho yem preke se powder ye powder enye nsuo enye liquid enti se okoto na a different ayibi ema wa me pacho enye product ni bia okay enye product doctor yefa ye manu tudwa ye bre na ye be ye numbers obo Herba ye use 0550 0550 19 15 15 14 0550 19 15 14 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0257 472 506 0257 472 506 Obo Herba numbers I use and no friend numbers no mu bia ofra ba bia wo bia be supply ama wonsa aka yem preke ebi okay yane Obo Herba na etwetwe enkomo no da bia metai eka kyerɛ ma me ne wa se yade o na nipa benya so so a na ye yade kuro ya
enu ti no se ye boy ho ban na ye mpesa yade ebema yaka dem dia ye mfie ni chirim e wa doato adumanu ho ene obo he bawo e wo kumase ya ma no so ye de ma wo no de how bia fa pom din hu bia no o frɛ dokota obeye ne kama de amount kakada ya kwa koyanim ya ye kwa ye di kaka kyerem se asem cheche edafia aye de ebremo enawia ne aturusre ene abasa medi kaka kye wiase mema nyina se waye wadwene se untumi entofidi bottle enka koko ngumu a enkonkonko every se awo no ensem awu akiri enya asem keto akora ye kwa koyanim maame memo akwa aba oba pa be microphone mame yeja bibia bokode Udin de say Reta free hin ba ye me free Breman hey ukro pa ne he barekese mama wakosam ne say ne betumi aboa odi abeda yi makosam ne say me pamcho me hia be ma bi makasa no mra kakra wate me hia be ma bi na me wo 18 years na me ne tnae be ma ye frɛ no say akwasi ni mako free kro be so adamase no okay adanwoma ase no okay yentie o na me ne wo miensa ya tena 17 years ni na me ne wo me ba otoso miensa na baby ayete no ya dan yasa sika na sa ena na chese mo rent asa ai na menya 40 days nti nkura ni nyina nso me ntimi nwo mo ya papa me na kuro no kura enwi na me sere me maame de me ne ma na me ma ni nyina akokogu ni nche na oso woko manso akwa koye adwuma no abe handan ama me ne nkula no me hu ni biem okona panyi ni gina class 6 de otoso gina class 2 ena ketekete ne wo 40 days oh inti 40 days emu asam de bosomene na awatwe mienu na wo ho kura nkyene dabi mi kuro no kura enwui ekuro ne ye pacha na o ma ye me operation ni miensa ni nti na me mu kura akwa enti me komie kuro na magisa me fa dropping en ma me kuro ni nyina kura aporo chese na me nya sika enkomie kuro na kwan a be ma ne de mafa so no enya asam ketua emu nkrofo ka me ba ni nya bosome miensa me ma ni nyina ja school tina afie nti me de ketekete ne maame na me kwaje nkrofo mo such as mo bag ne mayi na so me na me di free anwa na me di free and so still na me san kula no edoso ntimi hwe mo na sika na ye ka me so aburu 2 years ni me ntatale me ntompa bo sika bia menya bia me hwe ankula ba ma no so me frɛ na no wodi matam me frɛ na no wodi matam saa inti mi akasa me tonton krofo ne ma saa de hwe me mana na panyini wie school inti panyini wie school no wabayare ne nan ebe hu bibi tin ne ma tetanus ade ne ho jim ti saa tam na me ton nam enam no so nya me dia me kwaje nam na me de kodwa ti me koton ba na mateme mfa so nam de nam res sika kono asa ama me bi sister bi ya friend ma ata minim no kura da mi hia no odwa so na ka masam kire no no wasi yo me ba behwe ba bia wote na me de wako na sister ne de me koye nti me ba ne yare ye de akra ne ye na ya je ne to doctor mi gina fun susun ya ba ma na ama no enam sika 17 million ni nyina me de hwe akula no enti nam no so mi ntimi nko hobiem men kwaje nam bia ento na sika bia so mfiri ba bia ama mi anso so na me hwe enkula no enti me ba no wie school no na ya din ti akula 15 years waka chem sama afa na antu school ni mu de ne wono ani hwim no akwa kopa adwuma ya mi so mi nim ba bia akula ne oba no na kan sa kire oyo oba na be ma ohwim no akwa kopa adwuma ya enti madamfo bia me ne di agwam kwata ne da musun ya na madamfo ne se memfa be ma ne number ma no na on friend hwampa wade ne number ma na o friend hwe se wadamfo akwata ne musun ye oba na be ma oba okay wade ne number ma na wade kasa blood dan ye na mete won ka chesa na wose hoen wose ni o abini na wose
na woka se free was oh na me no na te bo ho na wase me pedada na me tu kwan kwa akra afi na maba na me be hwe okra na na chese wo ne wadamfo na hye da hyehye ho ni nyina na mete dem ho yenye ni se wukunu na ni gema ho kakra me pa ndi na duane a wadi ahwe ani ento aso se de fidie ni yi no nti aya na me se na mete dem madam fo na kasa madam fo se de me na kasa de menya na me suyo nti ndi 1 week kura no afre madam fo ne se me free manso eba oso o manso yesi fi efra kro bi ayi akwasi so me free ho no mo ba nti no ayi mehu no madam fo oh me wo fie no say no aduane si me wo okay no aduane si me ma me pensuo bi nom ye ba sesi a wate ukoto se okraman osipata so a sanyi on na fro ya obi na ma no so esi ho adwumakuo bi adawuruma na na wie yenya bi ede esewo ama Asem Mpe Nipa dwumadie no etumi ekoso miso drink when 5G mizano amanfo agi atum ewo Ghana enya asem keto akora udu ani chirim ewo manager Daniel 21st clinic ehwa overseas ubenya bi ato enya asem keto miso no ene 5G mizano edi ahimpa 21st clinic ye sciatica expert for sciatica no so sisi fa osiri monako kumakosu nase entim ya de sciatica no eya yipa ya de bibre bia de fruit trinwa no kosu nase 21st clinic obetu ase de amam kumase ehwa overseas wone Alpha Radio no ene be ho wo ase Accra sunwane Nkranza Tachiman 21st clinic ozinye mini 0540311311 0540311311 3 Eba Center odi nupa bia badwaso 3 Eco capsules ekutu kuku nase ubenya bia to Kolinaka ba Dani Heba Mr Heba Happy Dank ubenya bi ato yentu kuku nase na ase entuntu deku 0546107107 0546107107 Bresel Ewa Ventures ena ode Alison Soap Alison Ointment ode help me no aba ode for yema ye wedie ni na ho na ha tuntum adantam chocolate ebeboa pa ode for ointment no edwade wi a yemfa bi ensesa Bresel A1 Ventures omo ena dia badwa so 0592145024 0592145024 Bresel A1 Ventures Alison Soap Alison Ointment and in the hair pomade no and so what dia badwa so Abe Herbal Clinic the sickle cells doctor Sampa Dr. Sagro Tano Swapa Trapai ho and a Dr. Professor Abi wo utu yade ase 0243 345392 0243345392 Abe Herbal Clinic so no Wabo Herbal and Medical Research Center ye no mo na atwetwe enkomo sisi yade ben yemfa enkoda wo mo ombetu ase na ode amount 0257472506 Wabo Herbal and Medical Research Center ya kwantu seminar da hwan ye de koda no Express Group Contembrantem Canada US Australia na broni krom ben ntumi enfa ko ye kosua de na yakwa ye adwuma Express Group na mekanfo edi amount 0249000448 0249000448 Joy Cam Roofing Company Limited and Chance Papa na yeko akwakoto Joy Cam so tachima obehunu ho Accra sunwane wa Kumase Bogatanga kaswa tamale so sa yeko pen Chance Papa Joy Cam Roofing Company Limited 0540125816 0540125816 Joy Cam Roofing Company Limited sabre ye konia ko bompaye nimpaye ye konia ko bompaye padia na a Liberty Conference asedru obiem eno ti odofo ye ko Liberty Conference na o man ye dubuache awie ye brem yakopon na adom no sa adom achede no o manfo odi adanse pa enya asem keto akra enya asem keto ye memre da 10 February ena dwumadie we ekoso sabre dia pagya dia si abontene ho efrise enkane babia ne ekokokoko no sabre nipa entumi enko ho nipa na botompem ye ko Jubilee Park de dika no ko bi we so Jubilee Park ho ena ye beye no Minister Kwame Jedu betonyom pa SK Frempon ena mebe ochire amona betonyom Liberty Conference na sedru ho bi modofo Jubilee Park yenko ne no mahne ye dubu achi ko bompu nipu na yenko bompa ye ne nimpa ye no hawa de bekono on sign emfa emafie dabiara ne yenko emfa nkoye nim Asem wasi fidie be yi obi
fidie be yi obi ena wie fidie be yi obi enya asem ketwa kra maame enti sabre no ose wadamfo no aduane nsi ne ho Ipachan yankoi no ase madamfo no aduane nsi ne ho na oba enti 6 boy ya no frɛ madamfo no sɛ madru ayi afrancho sesi mo de hen anwumira na anopa no ase madru ayi afrancho na meba kwa madamfo no frɛ me sɛ ukunu no wafrɛ me yo ose wadru ha ntibla na me so me fa aka na ayi meba nti me dru ho no mo no wakɔ hye madamfo no dem girl no say o pese won ne da nti na ono nso wo hu de wonye na o say koko dware nti wo dware na say wo ba nanka me ne wada na me so na sa me kona me koto na wo bedidi matam na ande na no ya ai me friend of phone so kura wo di matam sa sa oba me yatena se aka ne boko ne wahwe ne ma ne wama miska kakra na me dia ya adwuma na no kwa de me boso kura na ne homete etu anafro ka chen so onko dware ai si madam fo no e ka chen se ai wonko no ko dware mra no sa tam na me nsoso masi afri kema madu fie ohun mi ana ai ne boxer ne hye ohun mi ana kikikikiki wodwane wode boxer ne saa edwane wode ne boxer ne nyina edwane won shata ade ma me na se ekobansa se wode hu dwane kikiki se beka so okromfo ai enti wakoye ne madam fo ne se wa amfa hwe amo oba ye oyi 40 cedis ma me se me mfa nta aduane ni ena ne phone ena ne ntale ena bag bia na ID card hyem ena ayi ne wedding ring bi hyem ena adura ya ne wo ba da ya se wo yusu se de ya se fa ne dragon ena na eshiti wo the dragon ko ho ai intige na chese ma me tobo ha wo ko no oba no ka se ne mprada da nti wo ko waboa ne ho ai se de ko betimi agina so ache o si aduro ndi de sei yes dragon se bibi sa dragon yes ya wo ba da ena wisu ma me na se ne wo be hu dragon yi me pa cho minimo oh debi ono tie nyina wanyu su bi da debi ana o studio ma me hu when the first time me hu se dro na chese o the dragon no koi ajo madam no se ni nyina na slippers na e hye na wo de ma ha me nti metika ma me ba no na obi frɛ me se na konta no na ade na me na wo me ensa na mama ya bo na se bla ente sa na kwanse no wo de me fa so nti no me mo pa bia e hokra de minimu wo nya madam franka me ma ho da me mo pa bia se ya mo no me ne ba awie school wonya na adwen se wo de akla ne beto school so chese odwane sa no amafo pa ne kromfo bu nana me pa chan o te ho ukohu no ana ma nkohu no but obi na ayi na konta na ekokogye no ukuru no na so ode ana o ka asam chana wontie me de me ne te ho ne de na me ka asam chana wotie na esi amene ni entam te be se mfie mi ensa ne de on pa banim kura ahwe o so ode sei akwasi ni maako wo free he adamase ukohu ne we be ma wu na so ode onhwe nkoda himfa na akohu no me ba sha na me kofa ne ma e wa akra na me hia no bus station Ushia no bus station. Bus ni mu ana bus station. Bus ni. Na na tik emu konkran. Eti ho na o ka so opo na ate na se. Na me je ne number. VIP ana se de hin bia. VIP. Kamu we se kamu don baba akoto bus ana VIP o. Etu de wo ushia wo in fact obi a obabi ushia ne do. Obi a obabi ushia ne do. No doubt. Obia obetumi aka ba bi ohia ne do. Ma mo so ohia ode no ba asim. Kwa be no afa so a okeka ma wote ase oba asinim sa. Na ne te ben ho. Me pa chan. Nti ekosi se ba asinim. Ekosi se me kofa ne ma no na me ba kuma se a ono so beba. Nti ono so bai. Nti ono ne ba ye no na
mekoye say otin crying ti me ko he baby oti ne ne kodi ho be bo so me ensa no say na dwuma ase nti me mayemra Kumasi nti na oni dan we Kumasi nti ne kwatena ne kurom ho adamu ma ase 8 years ho na me ne ti me ne ti ho no no na eda mimi nti me entna me ne na tena ho no ma wo mienu nti me de mimi firi ho ba me ma me ho e betonton ne ma na me de handan na ono asa ba me nchi acha se ahumobro wo so pa me hwese de ositie no misi ma adwene pisa me ngu me babia wo babia me hu no me nim se oniska but na me pese me ne tena e wo ye ma ne ye hwenkola no ti se wa wo sei me ne na wo me yensa me hu no me ngu da se wo ngu bi wo babia na che se wo nware bi mu no ya me operation me ntimi ngu bi asem o enti be ma no firi wo chen ko ye no adi sei emfia me yensa ni na me hu ne da me ne ntena sin ni nkomo sikama hwema wakọ ware foforo ana e pa chan na ede na hu so ware foforo ne ma me no be ayi tetini scram ma no obi frɛ dani ye plan ma afia o enam se nyono a eye na ire ne me ne na wo me yensa ene wadwane agya me na me hu no nti me ma madamfo bi ena we tracking ma me no be share madamfo ne dem nti me call say me kobusa ne say dia bode na me dia ya na me ne wa wo me yensa na wadwane agya me ma me na yawo ne atetie mu menya ba bi ntena kasa me bre na me ne ba panyin so awie school enti won fa ne into school no ma miska na me fanya adwuma enti me ka ensem ne nyina akhle girl na girl no say one de boy na ye ne ho ade no ne nete pachitre de no aka ache ne se won wo ba bia wo no onim se wo hwe ne mba efiso so otimi first kakra say me de send me mba na ba oso on odis kakra oti on wa si me bone bosia say on fan sende ne mba no we me mani bi yare ntimi so ma miska na me fan sende no enam se me de wo mele miska bi enfie me ensani odwane gya me no me nti kukuta me nti gya me amane ka na atwa me ho ahia obi kura wo ho no ma ohu se de me hu tie ya me de next aka na no hu se me ma na me de hwe ho bebide kura de kana cha me ti boy na mane a wode me na mo no se wo be wale wo ma wale no ama mo ho ato wo ma wo hia me na me nwoda ti wone na ade enkasa enka dwuma na me hu na nka me de bedi no na nka nye ni ba me hu no wadwane ti so ba won kan cha ne se mesi wo mle misikanya dwuma no mle mbi ha da na me ne ba panyin so wa wie school no won fa enko to school ayi na menya asumdue sika se na sesi akra ka be man de ma akwa asumbajo da me no mi 200 million fi samen ko kaska kase bia manen 20,000 ai manen kasa wale na wale no na me panu ntia 200 million me de ka yantio me de ka me de bi ko ha da na me ne me ma me so nete me to me ma so nan ohu me na me ni ba betem kora me to me ma so nan me ba no was secondary school ni nyina ye ne ma na sese nso ogina ga nanim edi matam sa akora ketwa no de ma wo ne kitikiti enya ne ba nso me ne die 9 months e wo akora na wo watumi aka sa asem ni ai wakasi mi aka samanim wogitum se eye ne dia me se wamla ne enya dia ne osade no enu nti kura aka ngo bi na me ne ba ha dia ne ni nso so no me nkobi onfa nkura ni nyina anko ono afa nkura ni nyina wo ye wo ho ade wa anya me ho ade na busuafo ni mu na busuani bia ni me wo me bot to so me yenu nam ka cha ne se wo meya me ho ade na na osi sikasam nti na wode nsa ani sika ebebe hu me wo fam oba pa se de usi kasa eya wo mu eya de bi wo mu be ma na mama di yaw won trahye mo ni dua ma boni dua kai adi adenti na boni dua mi boni dua e kire se eyi no mekura no wane me kasa eyi pa adana na adwena ofre esi mi so ka kire me se one boy ne be kasa na e ka me die nyina wo ma ba betwia ama me ho to me nam esi kana enkrofo ne enakura bi frɛ me na o mama miska se me mfanya adwuma na me ba panyine no nso a metimi ahwe na me na wie JHS o mo de akora ne
kwatu school nti afe be ma ni dwane ya wonya ba bi hye na otiti mu kokodu ho na afe me friend ka chem se nyo ne di me nti ma me friend biem me o se nyo na ye dai nyo ne di me o se nyo na ye dai nyo ne di me wo so gitum so na ye sa de no oba ne na se nyo ne di me nti me ne be ma na sa Foster on fa hu bi madam for Foster on the catch ne se wa sa se le wa na wo ba na makwanyem no wo kote waji nyinsan tu kura no so nyo na ye dai no ni na di me nti ma me nka ho asam e kire ne bi ana me se me dia man ka se me betete montamo me ba ma ne dwumo de di me ne de gold kura ka no ho me nti me ne na biem wa mama koya wo mu papa me ma asam ka se me chechire ma de ba chansa wa ti ma twitwa de ntiatia so na de hia me a me de ba ye pa ntutu ni se wo ma me sika na me fanya dwuma na enam kana egu me so na o fa me fa bi nche fa bi kwa ha dan na nya bi hwo ma na bi hwa me matie me bentiase se wo baketwa no be ma na se nya ne ba na mentia adentia nyina aka ho bi me se adam mframa bi fa honim ana se ko ba ne se menyem me ba na no mu tuye no menya pressure me ne se na one nnetie ena wo se onye nenye ne ba no kwa na mintimi ne na se me ne ni hia kura na mintimi ne ena me ne da ya me wo ya kwa nu tan ten de se doso ba ko kura timi ye ten kwa de so no nti e kwa afe bo so me nkono edua no bo ne sei mo dane me pa cha ye nane wo bo ne sei me bo ne sei wosu oba so no ne to aduane didi na nemme bla me na ble ni kuro madam ase de ya ne yedem kuro na we yensili me ne kwa adamase no onim entoma nwene ekom ne eyawa me na kwa akokodi wo ho 17 years me ngoda no wada da me sama me di nachi enne wone me awo nkula we egu ho no ma wase nkula ne nye wono ne ba ti woto aduane ne wo ba ne di ansuo no enkunu no fa ba ne na ase kai nsuo be na afre me fra ntoa enyanta na apepe akwa no ko wapem kwa kusu ai wapem bia je luto ya kase wapem je be fa 3 numbers abeto Mami akoma asa no duabo no wukunu wabeka ho asem onka ho asem ya na adwenchen se enya adwuma na ode so ne de adua ntimi nko adenti na ade oba no da ase se wo oba no first na woni ma afi de ma cheche na mamu akere wo so yo oba te 17 na mi kwa mi se woni wukunu ne be kasa na nka de wo ho bia akwa akwa sa entawantawa no aba me ne be ma ni ntambia na de ha me ne se me fi se obu bi school no me mani mi enu nyina tifie omu nko school ena de ne bra be ma ensam ne kwa me twetwa bi so wodwane ko ye no be se na wotwe wone ne bra bi e ba me ho wo fie se me ma me ya bono na ne bra ne se wo ba be kirem nti ne bra ne so oni Ghana abrochi no wo nti ne bra ne ba ya wo be hu me no se eyewa na so de minimu wo na ne kura ate ye kuro mu ho mire bi nso me firi yi ba ye abrochi ba be ba mu fie be chia wo na ma wo mienu na mse an ne ya sa wo ba kwa ka ho am na ye mensa na wo nua no me wo akura we kwan we no de me fa so am nam atete ne wo mayimu a me ntimi hwa nkura na nkura ni school sam me ye basa nto nua ne te ye na ase ase ne si afem ti ase ebufu de ba ye no oja ye no ka che me so de minya bibia ma nka na kwan ya me fa so nso ama ne be hye ge ne dem no ma anya ade na me so ka che nse bla mi ni akwan bia me de be fle boy we ya obete mase kra se ne ma wa me ho nti no ne me ka bibia ya asumdua asem nti na sa kwan na me fa so a me de benya no ti se ma anya ade am pa na chow on fa ncheme no ase kwan ya ma fa so obi ama wo a me da tata ne ma metimi ma kra banyina ko school we no obebo me 20 million me fa akura no enko to school be ma no so ma miskanya adwuma na so mdwemla na de bia on ka do de be ma enkula no neska no so won fa 20 million on fa bi so en fa ko to nkula no what be so wa fa bia so edi 1 week na bla na share me bla na de wodi ne bosha so 1 week no frame me o share me se o diska na be ma me kura ma frame bla na frame se 1 week na so ntimi ni akura ni nyina amla fi emergency scan ti me kwa na me kunu ni wo na o frɛ ne se
wo yire no ba na ba nti bla ti oba ya na bla no na yire na ma me ni nsem na bi wo mu ne baba akwa ya yi doctor na omu nyina atena ase na bla na yire no fa adwene so on be boa me 20 million ti be ma no so de owo no on fa ma me be ma no so ni de akra ne de obi ana nko de be so na me de enyo on na yire no me ntuoni ka pre ba de be ma me. Okay, ma me be da ase pensuo bi no wakosem no ano den na production team ye ho adwuma ye adwen se ye be frɛ bema no ye frɛ bema no a ene oba no epekeye oba no pekeye na asem o kan na asem phone no kra no enye bema no dia ye no oba no dia ntino wa gine phone na chip nyina free bema no se mo na nya kasa ye ko enkomo ye no oba no di ye no ye nko ni nko TV. yenko tie nkomo a ohene yire ene mami kura ediye yenko tie nkomo ni bi kama pa. Okay, yeko akwanim asana yeko akotie ne no na yenko tie ene no bi kama Asem eti sabre no da bia metaka pani kwakudu asantema pon so wo hwoba enti Asem fufuro kra yeko na yekutie nkomo no. Okay. Enti obapa sabre die bema no on fa sika bia ma bi mo. Fa kapreba sesem me bana ne bra no kra sabio enya wono na simba no ma me sika ma me de akra no kokotu school na akra me de no koye no wase ya wia ne chobo subu ne amanyina ntimi sa antoto ne ma from them na me mle ni sika. Oh. Me nsi ho ti wo frɛ me ose ma me mle fia na school ameko mini papa me frɛ me papa me frɛ o so so me ni da so na me se na me de so ni se me wo bia obi sika kura da me nche ya ka me chama dia tota de bia mu ntimi di obi sika de bia mu ntimi di obi sika de se dia abogan nam no mo ma me bia mu nton fi se me de ka unuanu mienu kura no enkura ketua mienu yo obi di panyi ya chi de bia no pa bia me hu na wia 40 cedis no mo de ko school anwumre nka ho de oti school mu no so 1 week bia 1 million na me de send no adan na de akonfo kakraka we ehye me kwa me so hu me na me ni baba akokora. Oh. Okay. Omna Samuel. For sure mamenchia me wo fa se mi bibia adoma owo adjuso fire service the branch no no ye adwuma adoma bibia obi a chia wo odifo Samuel bibia obi a papa me chia wo so bema yenwa bai e ka se jana ne case ne MP3 ensem na ebra wo ka dragon no what is all MC a obi ka se ye pa me te se nkwankwa no se powerful ye pa powerful na makonwu ni pa kro. Okay. Na bibi ntimi fa ndento nya na ewia nipa na o ka sa asem no na me gine di pa na me gine di sa de won so nhwe ya ntimi nka se ye pa ti e be ho so e be ko enye school fees na kan ye. Okay. For so enkankura na be man de ma obey so obey kasa ushia me na menwoda isie hu anim nyam ani mere etinka nkura ne mi ensana se aye TV so na yemfa nkura no yentimi mfa nkura no emma TV so na nka hu nkura ne mienu na obey di wo mo ba ha na
sebe nke be kan se sebe ora be ka se kromo sikafo bi a me pese mo bo medin omoma ne nkwala no nkura no ho ofeyi na eduru no ma bi wo ho a ya menti enwa mema no na menti nipa bi ase hwe kwan ya ofa so a ode fa wo bai na ubusa se no mo tefa kwa na bas ne mo tefa kwa ba de no ayo bi la chi se mo kofo yi no na ebi wa pre ho maka cho se ne mape no ayefo because we ayefo no first na ebitri na ukofie bi kwa nkan magu ba de no wakọ ba ne ye pen so de se bi akoye mobile phone ntu nya oba ne number adwuma no wawie mu half enti bas ni mu no anya nwanwa obia wo kwan a ofa so hia ne dofo enu ntimi nim bibi wo ha producer no maka chem na ma yedin mi twa so okay. Hello? 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 Hello. Oba pan pom te say. Radiato. Ma me na uwura wo wen. Me ka show me where they were feel. Adai. So 1 week to 2 weeks now. Lady now on in a war no. Friend, me put the move phone on me pick him up, man. At once on the bear man you could be above him. Tim one among the lady need friend is me number. Me pick ya, hey, who could Jimmy, never be above pine. If you phone and put a record the man here. It's me tears, me, the officer or chess. Matter of fact, well, could Jimmy, never the boy you are them smith here. When I find the back and poor beside the say, the fair, no fat. Now, many bearman no, as I say, so because of some women, you can show ban into the banner bundia. We can't demand it almost a banner sitting out in Mertinton, wouldn't go banner, you talk of fast, I wash. And I didn't remember some money won't tell me them. Now, my friend, I was a 40 million video, Jenny Banner, which is already a sea. Oh, not letting me here and me send any bread on. And my phone not sent any bread on the plane. May I said I'm weary and may put before my chatting. Now, what the recording was recording, no castle made a customer, I know. Like you are my lady. Says ya me no casano recording no. Recording the track, may be obedient by the chatty bread on. What the send here? Me and my phone, me and me forwarded the man, my phone, I said, me what's up? One casa says ya, who of fine casa. If I told me what fear. Fine. Never shall say. Kumasi ye. Kumasi ya. Okay. Eti bema no kwa ya what ninka. Maybe a main friend. Main friend because lady we young kasana me feel that bema no yen what to fit me. Na me ja bema no life for man. And a bema no tanya busia da chop aba. And na just lady na tanya say bia bro say bi. So se me nya djuma family wo no ne ma. I don't know Chrono, we are Juma Bomuana. One for me, dear Mino. Me and a Juma commit on the Chanima. Now I swear my pamper Maquetima. Now, that man, dear, no one near Juma. On your Juma, but on your Juma or man so. No man so. And now, obey feet, you know. Maybe me will be number tracking, say, what's wrong? Not that I don't open my sorry to say. Be number tracking and a man to die. So that you fear me again, Toboas. One can say, Mamma no be no pema. Can I say? Sorry to say. It's not tracking and not quiet, Uncle Shan, and young Bama, we are more pa. Or more now you know my card of a cotton pool. Almost born a man Canada. And some born a man, sorry, never. Oh, there's any idea now. Could you to a room to me again say, oh no, my pound motor by now put it up Bunaku. Just once in young shame. Young shame, I said the woman and you. Obape. Better. Says ya me no cast and Beman here is over no more drew and also Burnham was a day. On my and you don't know what bread on. Yes, I don't know what permanent free one and what Jana. Jeremy Jawa, I'm so Uncle Pay you money. Because a Jumana no way and Obana ye a dinner. Obama Jenny phone to see a phone before Bana, or Bob Pamia Bono, or Jenny phone.
Emma, that man, brother man, 20 million say. A one and a former plan in court school, never compared to full machine money. I said, no, band back at me that in my better look at Chabano. A good fool in you, or a bar or referral. Now, what can I or mount 2,000. You are taking a man and full machine now. Let that 2 times a day, someone, let that or give them money for a soccer phone. Then a moment ago. Mammy. Hello? Hello. Ya brenu ti ohun. Ya be frɛ wa chi na nyame ya adoma ye be hu kwan pa achina no. Wo be fa so na wo be ba ha ifiri se dua na aba mu no. O china de mi anta se no chira mi nya kwan. Ah wo de be frɛ. That man brother no fa na se mo frɛ no ne be man be ba. Eti na me se ye be frɛ wo ifiri se dua bɔ no o chire mu wo ha no wo so wo da ase na ye hu kwan pa ye be fa so ye nyina ya kɔ dane dua no. Omna Samuel. No, Oforisuo, asama na mani gusu na America. Obi for so se chinchan hwe oba. Na obi for so se hwe wo maame. Obi for so se chinchan hwe oba, ana ye do ko baby se hwe oba ne ade a ya na atam se chia. Kakra. Na de metimakani. Abrante no. Mejide se de akoba ni nyina no Oforisuo. If you are branching, obey better teno on teteno, obey Grania Fao, Yababu no, Nina Frono. Of us on him say, obey what dear ye good, or Masem in Piabonti. So obey men, or born home or then and Colay, with the obey grand and Sabi, why be Biama Wofuna, Sabi and Kodai. And no dinner said this, and now yen, I said they are. Enka say ye set a trap ama oni ade ade no kani nyina nka ma na de tienie obai nso asem na ba bia ho ye na ye dangerous kakra ebro set a trap man na tama wo ko nka se na so dia police fo na eko dem be ma ni hunu na oton wo de ne boxer ton wem ekwan bi so no ho no kronfo bi edai epiem ho no kra de e ba ko pe neba mama de nyabochama ye kronfo bi pa mo because de na be ma no susu se wode aye wo no na be ma no ho aye wo to the stand say se nyame apata we na be ma no kro hwe du me be Oforisuo nipa bi du so nkwase madafo bi wo se obenya na nko ba wugya na ehye ne pa ne madum na nke ya chew wako wi ade ne ya ne abo na ho atete na nko be hu na nso hu no na nka ne ho ato no ejedu me bi ne so obi du ko sa situation we mu a Oforisuo nyame apata se wo ko onye wuo kranka wo pe awokwan bi because so pressure kuma setrem ani sabe efitere ma teta kwenkwen besi won ma kwenkwen wo ba de ade akwa gina ho pe bi adi sika nso ni ho enkura miensa obai de wo ye nyina ya homete duabo obo ye nyina na ya homete na ma no ya no mo e bi katacho be ma kan sem so no oba te wo na so oba hu se wonko a ana sabe ono nko na o care na se wo be ma no ni sika kura na ne maami sika kura ba akogye abrawo ne mo hu se sabe nkwanta bi ana kef bi abamu a Oforisuo ono ni sika pa no oba akoka kef no ne sei sabe wo twempena ka no ho ono nim se sabe odi sika ma okura na wo so de koma na nyonko ba se wotie enwa ba kasa ye ya se ono no susu se enye ono na ebehwe ba ma na ma odi bia bre nkola no eti ba ma na nkasa se wotie se ope bibi ye e wo kwan bi so na Oforisuo ye ne yetia sabe mpedwa ye boy ho modern wo kwan bi so no sa ma wo nhia bi odi obehia bia no chese mesraw akwam de me koto me ayi bra me ayi mi kondo S5 aduane me kala wele ni ade chese sa ha enkwanhia nkoa na ye ne yetia ye hia ye nya bi lumba no hwe anim sa meni ni nyina nkwanhia sanke to pase munwa kwaku na sabe wabo ayi adonki balati dukui sa adonki balati reda india film no say ya na adonki balati so nanka kwaku nke ho na ka obi afre kwaku mpacho nie kwaku wa yire kwa na medem paper baba walo wo de sene tie bia na nkola na yenya aka bo mawe yenya bida nanso be ma ekwacha vin apim ho no konya ne de wonya ne de ye ntam dodo wo se brankan be hweme e no be nso sesa ne ho wo be woto so oba kokko bro no pa o wonya pentima mento ne kala no chon e no tutu no kwacha so wonkan wo kwa be ma isi madwuma sei e strategic oboa na adwuma na sei dada
ɛna obu ne re hwa mu wie no mo san sesa omo ebese kwata da homa se ona kwatra ne so it is that time na de no e koso but o man transa am pekete se de ne amani hu ehu ni an na ibese ntino ade bi anipa wo ye bia no enfomso no de ko ban se yesre se be ma bi a wo pe na set trap bi na ka se krofo ampa se be ma bi a ye bo no se ye bo no so ne ku na wa se obi ade it is se na abeto ane de ye nim ko be ma no tie ni a mama jai wo le jai eti ya besre Oforisuo mama me pati okay kwa fasina eti de me de hyewe no de kan ni se wo de abedan yen be ma no nko ba bi okure mu se bi o tie bia na na be bi o te bia no wo mera ne ntena se enkura no hwe no se enkura ne ti fie sa no wo be wo ha hai sika ko kan ne kura me de sebe Ovalumba Ogozo radi nyankopon hira na onhira obi a wotie na wo fa se otimani mina medikan aka bi a kire mpanyini wa bebu obi a omubu omse oya akatesi a aya na wakata onwasie nka antetesi abagime bele bata boa ye maame no amane ye pie ba ye nyina ye hunu ye nuano mo asomdiem se ye no mo natie sebe na ye se do afu ba akopekura na otimbo banchi ampesi ma ne so ye nyina eso ene ma ba ne so mo mfa ho o kan history ya na mewre ho ma no 18 years wotike ma koshi aba ma timatu akotana ne so maame wai sa me da futu be ne ye de ma wo de na aka kire wo maame Sambe no hunu se ade ni ni daache because ma ni sa ba tan de omo wo se ani no samle wo check you age magie di ye pa se wuni beka bibi a kire wo de na aka kire wo maame ana mo be na wutuye e ho results ni no wafam because ni ye kire ne wo wanim se wututu ana mo ni ya se na efe chen se wan die because o batan bia no an ne babedi 18 years etu akotena be ma so an bo bedwo so da ebi kura wo ba ko no omkura be fro tu fu se hwem no me ye onwa de wa anya ma ne kwan biem nya so be ha undie because amere odo wo ho eno wo se ba ne se no wo heda nya busuani bia mo nsole nyina wachi because ebra na ne de afutuo ne ma no wansum na wo free se from betna hoda hwawiye enen pa wa wote wanim dia fehwe wo ba ya ye operation afuro kura wuni bi e chese nka wo da atia defo bi na eso mu a anka nya bi nie ndiye basire musisu ani otifia woti oye yonge no onfa futuo mfini ato obi mu musisu ne nkomo bi basa ya na nya ho ya na ye mo maame no nya ni bere na ye omo sebe obata bia ne monyam owe nze ba befa ne baako edisese ko ba ne se bibi ba no omo kan ye tie bi ene ntu free se obata be no oto ane nananom se ekote bia mse no onse se omo mo ne bo ba me no ka se bia futuo bi cause wa mfenti no meja me ba no de ono anya ne ho beto na ento no na ma abusua yi yani edo ono awonsua bibi mfirim na vo huna na mon foforo ozu oduo etozu biem me da bia me ka me se kwasea ye ne twempena ye nwoma kwasea ye nwale kwasea mpra twa na bua ma hu se nipa ne ye kwasea ndunya hunu wie pe men ha wo ho samfunzo mpo na beba na baba ko beba ma kwasea men fa be etozu mienu nche kwasea sa favor ne ye nya ne wiase eno na mekeka no obi abuza se be ma kwasea ne de be ma kwasea no opi abonte otimi nto ade meche oba be ma kwasea no se bia ka no 1 million de be kwa kodi vo abonte na kom de ne yiri wo fie nyansani de beba fie se akoso age to ye ne ja kakra he fridge na ye den ya nkura ne bedidi me de me pia menya madamfo bia na to bia me won na ye be ma nyansani be ma kwasea won tan surprise wo ba o ye be ma kwasea no be ma kwasea ne bufu obo ba bonkuni ni fa zane wagimie no be ma kwasea na ne dan ka be so wo mprane se yantuzu nkakra ebedu ne ye wo kakra da ho edu hunu sa asem tinzuanya wuzi wo hia kwasea wo abrabom gya ne kwan wonko ye ntumi ni atetra ho ama de na be yan ye kom na fe ye fa yom mi pie ya mi hu ni ba be ma ipa nam se ka be ma na ni ati bi pa akwa force lie akoyi cake mienu miensa bi ahya akorai no abo ne jeans sneaker akorai ne trosa media yi bi no otisi for ma uyi ni free ka ma no obi buza se ahwan ba nie wudu jimi ne nam ese atwempra foforo ne nam twempra foforo na ya na nipa bi wura fi wati asefo asasi so se etomina bi wa abrabo ma wo awurade ma anya ye da kira wo ma eno na ye bon kontra ne akoya adwuma wura brabom ne akọ me wo fa se despite ube kombe na ma me ni kapre wo adwuma na ono ye idi a na chesa na ma me ni kapre but na watima be so abusuam edi adanse ye sa brabom no tro bi a wo untimi nye ye wo ma bi e beba wiase ne be ye me se kodwe bo acha mbeto no plot wine no an ye so afu enso wa wo ten udi abode ye wo ne wadu abanche wo he nenso kasada ne afutuo ne ade ne beba bi emu bite wa wumpo wa medida ne bi ba hwe echezo otiase ankasa bia ni daso bi wo eti sa mema na mo wo tutuma ase wo di office na wanya ho nika da ato atete wafo nwi se dia wo sama wo gobokro no wo ne nam wanya ho
akwache foforo so wa wo oba isu ye frɛ wo defend wo kunu ɛna ofrɛ wo atete ni firi tete saa no no de won tete no mamu miensa wa anye ono ho ade abɛyɛ ho ade ɛno de anya atete wado nti no wadwene nkɔ na wo hunu sɛ ne ɔde yɛ obie no yɛso kɔto sɛ aboa bi si wo nua so a wo sɛ so yɛ so nkasa so ne so no ofiri wo bɛba hɔ ɛyɛ abrabɔ ɛnɛ na asɛ ɛfɛ nipa ni su te saa no ɛdan sɛ boa ho kyerɛ ba obedwane sɛ ɔba wo yɛ wadwuma nti ɔkɔba obetuma no amana bedi nti no ayɛ da wala sete ho no ma wo wadwuma nsɛwie wo sɛ ne yɛ nua yi fam no abi no ɔde wo fam eti bɛma no bi obi a mesra no ɔnte ne gimi susu no ɔmera fie ɔmɛhɛ ne ma ehia yɛ nyina etu yɛtimi gimi batu gimi aduru ba bi adwene na te so sɛ baabi magima duru mantwa so a da akyenye ade ayiya ne sɛ suroku bi akye wo mpanyin birem na wo manyina yɛ nkwase ampafo jonkifoɔ wan na wo na ni da so a wo ba sɛ dada na ne akɔ no sɛ wo ba yɛ doctor wo America ne yɛ so wo yale ne yɛ twa frad sɛ fa papa brɛ me na me hwɛ no wo to ana wo kra me nti ne me no ntu baako suroku akɔ America ne suroku atra Ghana no wo ntu baako no wo hwɛ abrabɔ no toto ne ma yɛ na asomdie mra ofosuo timi yɛ sa me free sɛ bɛboa ne kra na masere me nua ba sɛ ne ɔyɛ ne nyɛ fɛ utimi trapu ukunu ya de naba se timtim no wu ya se wo sa tie hwan woni enkwadi sika na wo kanam enka bi wo fe ka se enka bi mpacho ukunu wa ye wo aba wo ba ye no ya bo no fa ne se wawu di na wote ase ye nkoma wo nka hwan woni ye kwadi sika ye enti ya no mom so to nkyɛn so a wa bo ndua enti okɔbɔ akɔma no owu a hwan woni ye diska ndia ma nti sɛ mubufu a mamo nya bɔne sɛ de Bible kan no emu owia nkɔtɔ abufuo no so na anim sɛ wo ba bi sɛ ba na nkɔ sɛ di dua bɔne konkɔn kwam na aba ha ne yɛ kana ama kana me ama kyerɛ sɛ kɔbɔ ndua eni kwa sɛ fa wo fa akyi bodua nsa sɛ wo ba wo be yɛ bɛdane a wo behia sɛ wo fa ni wakyi nkɔ wo kwa bi so agumani ma se edini abi wa yɛ nhyehyɛ na nya fa ofosuo ma hu sɛ ku ahomete to anya atan no wa bom Also, me know I say, first fool is not a fool, second fool is not a fool, but third fool is really a fool. Of also, Bema, Ababa way, wayan kwada sem, aye near mo dear, no, and Ababe really say. If he said the internal makers a first fool is not a fool, ne second fool, third fool. Of also, Bema, what call a bontain, akoshia Bema. Sende fie nyakula wasoro call baby. But Bema unim say on sheba. Ya wouldn't a shall see a best 18 years, 17 years in here. Now I would the kind ababa when in someone to me and meaning in a more hasenum. Bema antin a near show. Second one tin a near show. Ashimu bear a fe aqua sewa kwa wale kola said that was him. Na Bema shimusa fe. Na wasaba no wasaba wakosu yakumemu dangayam so ho na ye do said ne bema so na wuhu so kwateten o said kese se mu dende dance so watimi amana sa afi mu sa wa do wa ye defe se mpredu no ne me dan na nyinsen baaye e na ye den e na wawo e na akwada no wasaba betwa no aka cha o se akwada na nya ne ba ofo Bible ne ka wose mo mani da wasaba owo emema no bi wo wada bia meka me se wonom enwanten na wonom ngoma dra wonom so mu ne de wonom ye mpataku de a wolves obeba won chen de na konkwode na bedada obebu ne pade mo de akonom dragon ne se ndondro no mo kase ne aphrodisiacs no ono odawie no ano oba wada ohu atɔ eti se be ma no te ase no mo se be ma ne de ne hu hia be kora chen oba na wakwa de na kyerɛ sɛ ne hu hia Bema won sheba Bema do fati ti we say mo wo so de ne hu hia me ne hu hia wo kwa be so Wuti mi show my to meja kwa pe wa de so ho ya na wo wa wo de ya sa no enya Bema ka cha ne se bia o ma no me wa me de o me hwe What am I say because one kasa mu kura no e o follow back kasa ba cho ma me kasa ya ma time why wo wa kasa wo tia na wo kasa no wo say wo mu ekire na wo tse say ya pai Bema ne kromfo ba wo sa tia say no mo say obi an pai ne kromfo na ke ku na e ka wa na ba giska no wa sa bro ni nua wie wa mu wani na ho blade nkan no e na wa ma Bema na fofo lele wa kasa no wa gya wo ho e na wa ye tse kwonto da ho ma so kon because wo to onyo oba fo me di ho yaw wo ti wa onyo oba fo wo se pisita wa ayi ne ma na o mu wa ni modem kura ni mienu baaye wo hwe Bema kwada no second one was 10 years and also saying 11 years
bema tadwa bi hu na abeka so man hene na watimi awo nkwada no manyafo we say wusi wutiri so no wa pampa so oba na ha wonte no won hwe nkwala no na me na me ka bia kira baba we say onu na ma no ho kwan because that ho ofa ni nyina so tete no eni kwan so ma no ho kwan ma bema e de toto fo saa na say awuti wo no ma me na enyina ene nkwala ni nyina na gu ma me dem adanti na wo say ba ni saa ete me ka kira say next time no mo na ni na ho na so wosiso ama na wo masiso na wo bema ko bedo sa nufu saa no atete wo saa ya otesam paper owi anu odna paper woto wati ase no wagya wasi wo eti ye ka kire man se yesiso ayama ye ni na ho wo betwe mpra krampo na mo ni na ho na wo bema wo na betwe mpra na me ka kire bema ne se ovo so bema obi enyi ho owo e wa abla wo ti ase na obi behwe oba de ama wo ababa when phone so ya ne say wo frɛ be ma ne call na dan for dem a enkanyame anya adom a ye kwa akoko no wanya de e ho de we condemn you but ni nyina no yeso wo ka ni bra so wo hu kwa bi obefa so obenya no enu ntia ba ne saa ntokofo no wa na ato akeka na ni nyina to aka ne nsem tentem bi a e man take that decision but entwa ye ni ye ka kire be for so ba me be ni nua ba ko so mo ye abusu friend na just say oso wa adamoma se eti yasra ni so nyame ya adomo a se bema ne ba na so oba we se nya no hwe dia obeboa e de bema na ba nam so nya no hwe oba no de saka na ya be ma police fo abefo oba ya konti no yasra ja se ya wa adamoma se ne ye try afra enso ya afra wa number 90 mintomo biem eti yasra nyame ya adomo a wo kire na de chie ya afa eyi Daniel Bla na ye hwe no ma hwe de ba no obu ni sisi mu eyi mu da no ne ye nyira benkuma na se ni fento fo so bema esam no dos ma me fa sia se nyankopon ya adomo a ye tena so biem e be kan de so so me da ase okay me komani mu asem we hu efiri se pana members ka se nyina ma hweda no ma yedi se Daniel wa na wo kasa ka asem no kibi se ni na eden atene yemusa se subai ben wo bayiwa ama Daniel anto awade ne so a odi jan ho 40 days koye anuti meka kire tiefo nyina se ene menkasa se Daniel banwo kasa yibe hu kwano yie ko Daniel no ekwa bi so de mehunu se wosuru wo bayi pe de agya se ka se Daniel ye de bana baba wei anye wo mo hwede a etiemu se maami wesuba be pa ne kura no a emema so musuru wei eno tie ka kire enwa ma bibi for se tu omofo na edwe wo case we hu se eduru ba bi na se bema wo yetiri no wo ye ne ka aka ye obekwa agyawo ama dia ye wo ye nyemema ka aka mema na yetiri eno ti se wo hoden kura wa wadiem anase physically no you strong wa emfa nko okunu so ne hwaso ne buukunu no amoade eno so nkire se wa wo ba wagya wade kura no a wonhwe nkoda no mesre Daniel no ne agya se omumra na yenhwe ne na ne dua ewom nyina se sa yoba mu a ebeboa kama pa 055131 0551 31 0548 31 0548 31 eden a Daniel no ene na busuafo no agya se no efre that is the power of Asem Mpe Nipa agya se no frenti Asem ye betena so na aduabon sem ewo mina no ye yifiri mu a ne apa Asem Mpe Masibre na busuo na nya kwan no mahwa nkoda no hello udi baby afrefre yo vozo mi frefre Asem Mpe bro ye frame Aboagye ye frame Osei Aboagye mi frefre Asem Mpe bro name yanko yo ene se o kasa nyina obayi kasa nyina meti wo hwene nimu din baby abu otie sisia no ena efe ne kasa no o kama obi akebia ma no eno ni asemo anka wo ka no wo hwe no ma onye ankasa wo hunu no be ma ni suro no eti be ma ni tumi me no sa na okay hello udi baby afrefre me frefre takwa pani yanko ya ni ya bre no pepa cho asama maame na oka no oye dia but besia no didi sha hot say the way amini abai my oka yi didi sha hopa wo mbusa besia ni yi because so far as a be man no
Postro there, or the baby, Siana Manaya, and that means what Dick and Adida. Okay. Hello. Maybe I'm free with Ding. Because a free, co-adults with very cool. Yet you. Oh, sister, don't say no, okay, dear. Sister, no, I shall have been many begin to the manager. Just say, buy a ban or more forty. Or that be a girl, then maybe I'll buy what you food to get to learn. That's how ban or get no any other credit. So I shall buy a been many beginning to move in with your eyes. Okay. Baby, I'm like a motion to me. Who are with me? It's in Berkeley University, many to a university. To them, I almost want to buy a bimbo. It's America, bimbo. No matter your man, but I can grab a who. But that's it. Okay. Hello. Nipa show, asam na sister na canon. Me a share some more pan one kind of crane. Okay. Hello. 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 Nipa show. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Oh, perfect acquirement of justice. Yet you. Yeah, oh, same to you, and then the Akafabi. Oh, sir, 18 years. And by no more than 12 flowing to you. Oh, about you, yes, on my no credit to know. Now, so they did this, Abayana. Also, I call me and say, when you're blame and answer. No, for sure, about almost all the casting. A cano dear, a wanimu kakra. And the candidates ask any want to find a Bibiama Nasi. But you see, I know, yes, I 200 million. Obotin da ye dwuma Mexican donshi. Ah, also nya dia obetumi dia ye dwuma no ha die free. Na da de no afa ye dwuma nyam for so manase. Afina obeye 200 million obeye dwuma nyam for so manase. Eno na ne ba no ko school ti o de toto ne ho nyoma ne man she. Mba ya. Ogu sumo gba mo modern kaka na mbra mai. Okay, hello. Yeah, good afternoon. My Yaw Osei Mpe Nipa last caller. Mampacho me dey ko short ka first to ya. Okay. And the question Christo mun ye yemfa yintron che ne yanka no kore. Na oba ne de no kore ni so won be ma na ana so oba ne ha be ma na. Wo ti ko tena be ma no to akra akoto ama be ma ne di. Asa be ma na sa ba tena so di chi wo kuma se. Asa to ma ne di bi enko na be ma no oba na ye na ama na sa asa na ko ta pa na so. Nti se obi ye be ba no nye oba ne nye no de just Obana, I did a Bema for 8 years. Look, Bema, the Obana pop. Okay, I had do a friend Enina Bessie, Asem Mpe Sabre Daniel, and then a bush and phone beba. Tima make one come to Yamate. Said your Benyasika Juma, not impo Yasham Cordano, and tea and Naba, and Nani Diana canning and film. Name mom, or when you focus yampo for year when you baby call a canasim B. Say, Obata be our social security enoma. Inti opa o masibra dache onyemobo etititititia abrotia also be my na Joyce na mabna betkumi ene wonoma wo mu aka Facebook YouTube obapa Christy mu nyina yadamu asese da ne da wo ka ye honyankopon enkosoa enhramon ye kwaye ka cho sa Asem Mpe Nipa dwumadie for we day for you it say your friend is saying telecommunication be slogan no enti wo how be a 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now 0552 095593 0552 095593 ememi enobi abefre bia no ye bejo so na yapewa asem mesibre e de amata kwafo nyina yadamo ase ene takrade fo mutie papa yenyankopon enkoso a enhire mo peni adofo nyina okay Ofosu ekwede emfa nchakese man 88 fan club ajia ne 1000 Berlin ene wo mo san fan club nyina ye che obibiara se wo mo nkonko manim ne tawo machi man 88 fan club okay that's Asem Mpe Nipa fan club so edia him pa ofa watch here Brother nchira obi anu nchira mami no mo anu no nto ne nsema ne mankotote okay
aha ɛna yɛde Asem Mpe Nipa ebesie wote omuna samuanka the nation's anchor of Alumba otenenka ene ohene yire maame yeboa akua asuama brunya oya otenenka producer oboa me di dwuman eye enkwanta bisa Isaac wono ane chichi fidie mfuma esan ede maame kofo bofu mpa be masuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ne tifo su makramo meko long time.